laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, wa ahlan wa sahlan bikum fi darsina suwarun min hayati sahaba. Bismillah, jama wonɓe ga juulirde ga ɓen, bismillah jama wonɓe en heɗitade ɓen e wonɓe en daarode men ga radio Laawol Kisal. Haray en janni kala seeniɓe ɓen e kala wonɓe waɗude ɗum ɗo hewta aduna Allah o. En janni kadi wonɓe daarode ɓen e wonɓe heɗitade ɓen fof. Eɗen artude ka darsu meɗen mo fuɗɗinen ɗo Umayr ibn Sa'd. Wiɗen gurdam makko ɗan no sendaɗo pecce ɗiɗi fay ko yaagal makko ngal e nde o wonno Mokoba. En arno ha wiɗen fay kon alyatimahum ala hay hunde ko o wawata jogade ko wuurira nden gurdam makko ɗan. Allah arsiki yumma makko dewgal e weydoɗo Al-Julas ibn Suwayd, gorko moƴƴo. O yiɗi paykunkun, o ƴettimo ɓiɗɗo makko, o ne'irimo ɓiɗɗo makko. Paykunkun yiɗiri moodi yumma makko no paykun yiɗirta baabe mum. Oyi hande kadi oɗo no ƴettimo ko ɓiɗɗo, oya no ƴettimo ko baaba. L'islam o ari e ɗum. Allah waɗi ɓe naatigal Islam. Nder ko ɓe naati gon kal Islam, paykunkun tultata ka juulirde. Nene makko no weltori ko yaata gon ka juulirde e ko yaatata gon e moodi yumma makko. Ari ko non woniri jikku makko on haa gazwat Tabuka hewti. Nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi on saa e ɗon sattene no woodi Madina ko ceeɗu no wuli. On saa e ɗon tamaro ɓendata, ko on saa e ɗon moƴƴi yaagol ka jardin ji tamaro wona ka ley leɗɗe ƴetta henndu fowto. On saa e ɗon nulaaɗo wi yo jama on yaltu, yo muuɗi kafe, yo ñaameteeji kafe, yo gaafaaje ɗaɓɓe, yo pucci ɗaɓɓe. Ka yehetee to no woɗɗi wiɗen kilo ko yahata 900 e ko fawi. Haray on tuman ɗumɓe ɓe fuu mo ɓe ɗaɓɓi addi. Hari fedde molanade no ka nder saare Madina ko munafiqun ko Allah watta kon o warata ayɓɓe law. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko gaño nulaaɗo, ka nulaaɗo hewtuno Madina himo etade no lorrira nder ha hewti ka gazwat Tabuka ɗo. ɓe hande kadi Islam on heɓi cembe. Sulhul Hudaybiya waɗi, Fatuhu Makka waɗi, gazwatu Taif e Hunayn waɗi. Hande kadi amul wufudi hewti jama seraji ɗin fof no arde naata ka diina, seraji ɗin fof no arde jaɓa diina kan wona e ley konngol Islam on. Kono tawi ɓe hulali ɓe amali ɓe ndaara si ɓe lorre. Ɓayno nde hitande hawri tawi sattinde no woodi ɓeyni jawle maɓɓe ɗen nulaaɗo naftortaade, julɓe ɓe naftortaade, ɓe waɗirtaaki jihaadi. Jooni noon kala mo ɓe waawi sowon sinde hala jawdi mum tawaaka, kala mo ɓe waawi sowon sinde o yiltoo ɓe waɗay. Ko e nder ɗum Julas ibn Suwayd e ukkori e nder jamaa haa ñanndugo hemo jooɗii o payko no yewtamo Umayr ibn Sa'd. Ko honnon Seydina Abubakar addi, ko honnon Seydina Umar addi, ko honnon Usman addi, ko honnon kaari addi, ko honnon kaari addi, fi yo rerɗimo kankadi yo naɓu ɓayru mo mari. O jaabi honnon, in kana Muhammadun sadiqan fima yadda'ihi min an-nubuwwa fa nahnu sharrun min al-hamid. O wi si tawi ko Muhammadu woni wi'ude ko goonga, ko woni nodditaade e annabaako, haɗa menen ɗo min jaasi min ɓuri babbiɗi. Maana woni ɗo on jooni o hoolaaki wonde ma nulaaɗo on ko nulaaɗo.
o yeddi o alino le o qirditike o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mo arde ka julide mo juulude ino piiji ɗi fof mo huwodirede ka kene jaka ka gundon tigi tigi on ko ɓeeɗa o wondi ɓay ɗum ko ɓayru nani ɗum laqad shudiha mana ko woni shudiha mana on tigi ronko andude ko honɗum o waɗata si aade ngalɗi ngalɗugol ngol ɓayru fay ko nani mo wola ɗum o ngalɗi fama kana yadunnu anna rajulan lahu aqlul julasi wa sinnuhu taniddu min famihi mithlu hadhihi alkalimati allati tukhriju sahibaha min al-iman daf'atan wahida wa tudkhiluhu fil kufri min awsa'i abwabihi o ngalɗi kumpay ko wiyete ɗum Umayr ko o nani o no woola ko o sikkano wonno o neɗɗo wiyeteɗo Julasa e haqqille makko ɗen e duuɓi ɗi Allah okkori mo ɗin sifa ngol konngol yaltay ka hunduko makko konngol ngol annduɗa si ngol woolama ngol yaltina e on tigi ka nder diina nde wootere ngol naadamo ka nder keeferaku ka dambugal ɓurgal yaajude ngal e naatirgal keeferaako ngal wonno woni ɗum yeddugol wonde mo nulaaɗo wonaa nulaaɗo mo wooli ɗum noon hara o yaltiga diina few awa o naatiga keeferaako ka ɓuri yaajirde ɗon dambugal ɓurgal yaajirde ngal hara o naatiri ɗum ka keeferaako وكما تنطبق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المسائل انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنع ونبي آلاجي لمنتيجي هاوتي نرى آلاجي كيلتودي هاوتي نرى إي فيجي لهم nudi fokkitirta non calculgol heña ko ɗi wi'a yo ɗi calculgol résultat heɓo heña o wana noon kadi haqqille kum pay kon ɗo fuɗɗi dogude heña joni ko holɗo mo haani wadde maximum sa calculi ɗo 1 plus 1 sa tappi égal ɗon du haɗa woni de ɗon e ɗon yaawi sut oɗo kam kadi oɗo wolu ɗon kaɗo haala to haqqille makko ɗe dori kene honno mi wadda لقد رأى أن في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وكالكلي إني تيجي وير أو دولي دندو ننقل كحالة دو فانك بودة هذا ولا نالي نلا عندي نالي هاي غوتو هذا يقدر يجانفك الله نلا ننقل يبقى ɓen ka kene jaka ko ayɓe ka gundo mara ɗum ɗon hara woola naali nulaaɗo on wonni kam hara o jafike Allah wa idraran bil islami alladi yakidu lahu almunafiquna wa ya'tamiruna bi haray ɗum ɗon kadi woni lorrugol l'islamu mo annduɗa ɓe naafiqiɓe ñande o ñande heɓe ƴetta pehe lorrede l'islamu on e julɓe ɓen so jooɗi o nani ɗum ɗo o woolaali hay hunde o jamfiki Allah e nulaaɗo o lorri l'islam on e julɓe ɓe wa anna fi idaa'ati ma sami'ahu huquqan birrajuli alladi yanzilu min nafsihi manzilata alwalid wa mujazatan li ihsanihi ilayhi bil isa'a kono feññingol ka haala ɗo wooloya haɗa waɗimo tigi tigi aaden ƴagganɗo mawɗo mum haray o woni dullanɗo o neɗɗo ƴettuɗo mo waɗi ɓiɗɗo kanko kadi haa o ƴettimo o waɗi baaba haray o gorko ne'uɗo mo tammitiimo haa o hewti ka o hewti ɗo si o yehi o inni awa oɗo ɗo nulaaɗo o ko gañomo on ni haray o dullaniimo o yoɓitiri moƴƴere oya nden bone mana oya moƴƴike e makko joni kam kadi o yehi o feññini gundoji oya ɗin haɗa kanko o yoɓitiraale mo moƴƴere e hoore moƴƴere ko imma e imma fa huwa alladi awahu min yutmin wa agnahu min faqrin wa awwadahu an faqdi abih
o gorko woluɗo ka haala ɗo ko o ɓannitimo takkimo e mu'um e hoore hari ko o aliyate majum o waɗanimo haa yonanimo o ittimo e nder baasal o lontinanimo sunnu ko o faɗoɗo baaba makko kon joni o anda o ala baaba hakke makko o tambita mo wa'i wa marɗo baaba wa kana ala alfata an yahtara bayna amrayni ahlahuma murrun wa sub'ana mahtar hari fawike o suka ɗo yo suɓo hakkunde piiji ɗiɗi ko ɓuri welde kon e majji ene no lammi no haaɗi ɓenne piiji ɗiɗi ko weli kon e mun no lammi ma ko weli kon e mun no haaɗi mana harari ɗi no ɗi wela mana hakkunde sattendeji ɗiɗi si neɗɗo inama yo suɓo hakkunde sattendeji ɗiɗi arabuɓe inne al ihtiyaru bayna amrayni ahlahuma murru ko noon ɓe jonnirta misal piigol misal si tawi ko ɓuri lewñude mum kon haali takka a anni ko lewña kon ittiye sikke ka ko ɓuri lewñude kon e mum no haali takka anni ko lewña kon haala ittiye sikke joni ko gotum e piiji ɗiɗi kono ɗon ɓe ɗon o suɓi ko honno o waɗata ene yo o surru moodi nene makko newɗo mo on ka yo laaɓan nulaaɗo on ɗiɗo ɗiɗo mari ka o suɓo imma o surwi oɗa ma o laaɓani oɗa o inni joni kanko tigi tigi on ene o suɓike yo non ɗo o ɗumannade faltafata ila aljulas o fewti gorko on wa qala wallahi ya julasu ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك وأن جلاس هذه على هذا الليل دو غدو باو محمد بن عبد الله مومي بوري يدde hewtuma an ko mi yidi hoore ni leydi ko momi ɓuri yidde hoore ni leydi ko nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam si feƴƴi ɓen ɗon ko an alamo mi yiɗi hoore ndi leydi ɓaawo nulaaɗo hewtuma an fa anta atharu nnasi indi ko an mi suɓi e hoore fuu wa ajalluhum yadayya alayya ko an tigi tigi ɓuri moƴƴaade e an waɗan bela moƴƴereeji ɓen fof hare moƴƴere maɓɓe nen no sembu ley moƴƴere ko waɗanɗaalan kon ولقد قلت مقالة أولي دو حالا إن ذكرتها فضحتك سيمي ولي بفلدك كوكو ولو دادو بويرتك وإن أخفيتها كنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني سيمي سوري دو هاري مي جامفك مي هالكي هوري أن لبني دين أنت وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت وكن على بينة من أمرك وإني بفلتي يهو لها من هوت يا صلى الله عليه وسلم ولا نبيك ويقداكم ينهر نلاق ما بوي علامة سودان علامة سودان من ديادم ولا نلاق ويقداكم gorko on tawi no wakkili o ya woloy مدى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وإمي أليهاك جولر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد وإن لادو منني جلاس بن سويد وبيئة إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة ونحن شر من الحمير Sitawi o wi'i wosi ko nulaaɗo ko woni abbaade ko annabaajo gon ko goonga awa haray fii amin menen buni yaasi ɓuri babbiɗi fastabqaahu rasulu salawatullahi alayhi inda nulaaɗo inni jooni awa yo won ɗo
وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس ونولي قطو ينودنوي بنولي قطو ينودنوي بجلاس وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه نبالي ولي أي إسيدا تري جلاس هيوتي وعليها أهيوتي وسلمني نولادو وجودي يسمع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نولادو فيتم بويمو ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد كهنن أكمل عمير بن سعد ننهي وولا وذكر له ما قال نولاد في اللنيم وعمير بن سعد بئكم فقال جلاس بئ كذب علي يا رسول الله وافترى وفيني إهور أن أعبك فما تفوحت بشيء من ذلك بولا لتنفيو وفيني إهور أن أعبك فنانك بولا لتنفيو وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكنه صدراهما أنتما صحابة بجودي ببن واتي بي نبي لجيت مقبلين حقون مقبلين بندار أودا بندار جلاس بندار عمير وسيب يبفعل andude ka yeso be do ko hondum mari ka berde mabbe be dido dara julasi yeso makko mom be fala andude ko enen ko hondum woni ka berde makko be dara ko bay ko umayru dan ko hondum woni ka berde makko be fala andude tigi tigi ko hombe mabbe mari gonga dara be waja'alu yatahamasun be watti sono dirde hippode be sono dirde فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه قلت نافقين وهذا ندين ومكوكم وبيكم دلنكم بطين المكوكم وتو وواوتا يبتر دمجر سنا واتقل مكبوني bonnugol mo inde fay ko bonku o yobbitiri gol ko on moƴƴere ko waɗanimo kon bonde fa qala akhar goɗɗo go wi'i bal innahu gulamun nasha'a fi ta'ati llah wa inna qasamati wajhihi la tantiqu bi sidqihi goɗɗo go inni kubbay kulle on yanɗudu e peewal e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala yeso makko ngon no woniri ɗo ni no holli wonde makko gonga makko o woni fenowo no mari maande woldo gonga kadi o mari maande fenowo on maande makko nen a taway ɓandu ndum no jogodiri no hiɓɓodiri amma wolowo gonga on a taway yeso makko mon no hentini ɓandu ndum no fonti والتفت الرسول صلوات الله عليه إلى عمير فرأى وجهه قد احترق بالدم نولادو يلتني داري عمير بن سعد داري بتوي يسوع مكو وجي تشوي sabu ko ƴiƴan ɗam moɓondiri gom andi si aden maafiki ha ƴiƴan ɗam moɓondire ka yeeso ngo wojje surtout kamɓe raneɓe ɓe aden maafike moƴƴe ɓanndu ɗum wojje yowe ko rawni ɗon wojje a sikke ƴiƴan a fof ala woni mooɓo nokku goto wasi ko ƴeƴƴan ɗum tigi wonɗa yiɗde waddumu'u tatahaddaru midraran min aynayhi gonɗi ɗin no ila ka gite makko fatasaqatu ala khaddayhi wa sadrihi
وهو يقول اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به ملا ييمو وكايني ما فعل بالتالي قلت إنه إلا وبي الله بتوري كما جيبين إنه لا دماؤهم كبانجين تكوكم كلابين تكوكم ولي في مندو الله بتوري كما جيبين إنه لا دماؤهم وحيو بانجينو كوكم ولي دو بانجينو كهندو ولي دو غيمو فانبر الجلاس وقال أنتما جلاس قريب أنتاد فيوا يتهالى وقال إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق وإن شئت تحالفنا بين يديك ملالكم ولا ما كنتو قدوني غوغا بايكم فنا يهود أولي وغوغا أمي ولا نمولال سيدون فالا من الدنيا يوم أرلو من هدو يسو منطو وأجالي هنولا بجابو ووئكسا وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير ومن مولي لي الله وإنما مولا لحيئهون كوكو عمير ولا مانو فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فعرف الصحابة أنه الوحي كأوكينو هدى دلون جماع فو جتمون بكيتي لفيوتي عمير بن سعد أنتما وأرانو إنو لا تكون سواه هيوتي أريكسان nula bandu mabbe no fo sanso dekkino to hada be wata min minade wata hay fus dakkino net bandu mabbe no fo deja ala fus be wata jamaa fo beere dum hewti be andi wahayo ari wallazimu amakinahum be jodi ga wonno mo be woni ga wonno hande ga hay goto min minade wa sakanat jawarihu mo be dekkini hande ga goto fontata jungo fontata koyngal dekki hon يوري وكاي ولاذوا بالصمت هودي قلت على من هذا وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام عندك المبين فرتني نلار وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس أقولون جلاس هولي وعاني وقالوا عندي وحي أمري وهي ولا علي وهي بمدفنه ولي وبدا التلهف والتشوف على عمير هنك الجون كانكو وهمبا وهنو ونعرض ودا جون هولي ودا همبا وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا قوله جل وعز غير وحي انجيب إيوي إنولاد صلى الله عليه وسلم أنتم أنولاد جنجي أو آياتو يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير آية نجيبي وهي بهداد بوولاني وإنما بوولاني ولقد قالوا أو قلت بولي كلمة الكفر تنقل كيف لاكو بولي كو يالتي دمك دينكو بهوني كيف بولا أو قلت بولي كو الله ونقول وكفروا بعد إسلامهم بونتي هفر بل باو هاريكو بجلب أنا بيالتون ديني بيالتي كدين
wa hammu bima lam yanalu immani ko ɓe waawali heɓude kon sifanɗo ko honɗum wa ma naqamu ɓe seytinali illa an aghnahum allahu wa rasuluhu min fadlih sinani ɓaawonde allah on e nula on alɗinnoɓe sabu moƴƴere maɓɓe wa in yatubu yaku hayran lahum si ɓe tuubi haray ɗum no meni ɓe yakon ɗo ala hasfi nuni yakun fa in yatubu yaku hayran lahum si ɓe tuubi haray ko ɗum ɓuri ɓe moƴƴande wa in yatawallaw si ɓe ɗurniki ɓe hucciti ɓe salike tuubude yu'adhibuhum allahu adaban aliman fi dunya wal akhirah wo allah mo lettede lette muusude aduna e lakara wa ma lahum fil ardi ɓe ala e hoore ka leydi ɗo nder leydi ndin ɗo min waliyin giɗo wala masirin ballo fartaada aljulas julaso diwdi min hawli ma sami'a hakke ko nani kon ko hulɓini wa kada yan'aqidu lisanuhu min aljaza seeɗa ɗengal makko ngal yoora sabu kulol hara o wata wolude hakke man thumma iltafata ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qal on tuma o fewti nulaaɗo o wi'i bal atubu ya rasulallah mi tuubay bal mi tuubay nulaaɗo mi tuubi bal atubu seede mum sadaqa umayru ya rasulallah umayru woli ko gonga o woli wa kuntu min alkadibina hari min ɓe jeeya e fenoɓe ɓe is'alillah an yaqbala tawbati ju'iltu fidaka ya rasulallah torannam allah yo allah jaɓaɗan tuubuɓe mi sottima hoore am mi sottima hoore am وهنا توجه الرسول صلوات الله عليه إلى الفتى عمير بن سعد فإذا دموع الفرح تبلل وجه المشرك بنور الإيمان ملادو فيوتي عمير بن سعد وسقط تاوي غومبي ولو ولو وإلى كايسو مكو إدي جالبري نورا ليمان النورا ليمان فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال بلا دفنت سوكي ومرتد ووهاب جوجتي نور مكن جوجتي دوي ماكي وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك وإني نور ما نمتتي كيكون نانيكم joomi ma goonginima e ko woluɗa ko aada aljulasu ila hadirati lislami wa hasuna islamu julasu tuubi few o laɓɓini o arti ka dingira l'islamu o moƴƴini l'islamu makko o ɓaawo neññande وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغضبه على عمير من بر وهن بأندري peewal makko ngal ɓaawo ɗum ɗo ko moƴƴireeji ɗi o waɗanayno ni Umayr kum fay kum yaanooɗo fini hoore makko wa qad kana yaqulu kullama dhukira Umayr jazahu Allahu anni khayra faqad anqadhani min al-kufr wa a'taqa raqabati min an-nar Julas o ɓayru ɗum ɗo feƴƴi toujours o waɗanay Umayru moƴƴere o moƴƴo e makko tuma goɗɗo woli Umayru e tawne makko ɓaawo makko won o inna yo Allah yoɓanan Umayru ko ɓuri e moƴƴude e jotti ko kanko dandilan keeferaako rimɗini deedande an ɗo yiide si o wolanano nulaaɗo aya jippotaako si aya jippanoki mi tuubatano si o tuubalile o maayeno o naata yiite joni ko sabu ko oɗo wooli kon ko ɗum addi Qur'ana jippi ko sabu ko Qur'ana jippi kon o goɗɗo tuubi ko
konko tuuɓi ɗon waɗi Allah dandini mo naatoygol yiide wa ba'du ɓaawo ko komi yewti on ɗo fuu فليست هذه أوضع صورة في حياة الغلام الصبي عمير بن سعد ولا أشدها تألقا إن كوكم يوتي أن توفق ونادم تقول جنبنا عند غردان كم فايكم ويتكم عمير بن سعد ونا أودو كالبولي هنتاده وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل woodi ko yewtete e nder gurdam makko nan ko ɓuri hecciɗude e ko ɓuri labeede fa ila liqa'in akhara ma Umayr ibn Sa'd fi kibari haray enge jonde go kadi hala ina yewda fi Umayr ibn Sa'd ka wonno moko baaɗo yiltitoɗe to hakkunde Umayr ibn Sa'd e al-Julas yimɓe yewtayɓe ɓen fii taariha yewta fii yimɓe ɓe waɗɓe eɓɓindiray hakkunde fiiji ɗiɗi mettuɗi suɓaade ɓe inna ko hakkunde qudusiyatul mabadi'i wa makanatur rijal ko hakkunde horma sari'aji wallinaɗi ɗin e hakkunde horma yimɓe tedduɓe ɓen laawol kisal ko laawol bi maana sari'aji waɗaɗi ɗin hiɗi mari horma maana hiɗi mari teddungal kadi haana waɗeede yimɓe ɓen kadi no mari horma kaɓe haana jogeede jooni noon ɗiɗo ɗiɗi yo ɗi yaadu si ɗi yaadi haa hewti tawi bee suɓoɗe ngootun e mum haray Umayr ibn Sa'd holli en ko honɗon suɓotoɗen hakkunde neɗɗo on e sariya on fanni neɗɗo on e sariya on no yaadi koye njogol haa satta ken kono neɗɗo on so sortike ko fanɗi o ko fanɗi koye ndiru ɓaawo makko wonen ɓaawo sariya on oɗo ko imma o wirti ne'uɗomo on ma o janfike no laaɗo jooni kum o suɓi ɗo wo no lammi no haaɗi so wirti newɗo mo on arna Allah ho inna moodi o no dulli honno ko ɓe waɗanimo ɗo fof ko ɗum ɗo yo wirta ɓe hanno ton o fanka goɗɗo go wowloyay ma Allah hollo e nulaaɗo nyande goo ma alama hon heɓoyto ko nulaaɗo andira waylo kamɓe ko ɓe nulaaɗo haɗi o fanka tun nulaaɗo heɓoyay laawol jango no ɓe andira ɗe haqqille ɗo ɗeɗo haqqille gollitirtaake haqqille gollitirteeɗe ɗen ko yo yaw o ɓangina nulaaɗo ko wonɗe yewtude ɗo fenno enen en wata faamude be mi arta seeɗa mi nandindina ka politique fiino faamiren joni si goɗɗo no ka laamu o ari o hunike hoore makko ka laamu o wii himo wondi e laamu ngon bimbi e kiikiiɗe ko fof ko wona dogeede ko fof ko kamɓe hay huunde o suuɗataake ko woni feƴƴude nder ton hay huunde ko eɓɓa o suuɗetaake kono so o hootii to himo mari jama ɓen ɗon no faala liɓude laamu ngun jooni noon ko kanko hollata laamu ngun ɓe ayɓe ɗon gundooji laamu ngun ko kanko hollata pehe huutorteeɗe fii liɓugol laamu ngun ko kanko ɗaɓɓata moyen ji wallitorteeɗi fii liɓugol laamu ngun jooni si sifa oɗo noon ari haa anndaama jaka ko woni takko laamu ngun kon ton wonaa laaɓangol laamu ngun ko liɓugol laamu ngun jooni o annduɗo ɗum ɗo
wonde makala oɗo o waɗanimo joni yo surrumo o acca ɗon ɓe immoɓe liɓa laamu ngun e hille si laamu ngol liɓama lorray leydi fof ka jooɗi yo hollu laamu ngun hara ko goto tun lordete oɗo bonɗo tawi ko ni woni de joni non ɗo wona laamu ngu woni yewtude fi mum ko fii annabaku fii nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe nulaaɗo ko ɓe lanɗo kala ko woni eɓɓude fii waɗgol jihaadi ko fii yoɓe yaaɓe juha gaño maɓɓe ɓe woni haɓudude on si goɗɗo juhaama o heɓata doole o heɓilotaako kono si o juhaaka o heɓiloto fado joni non nulaaɗo ko yo juhu ayɓe maɓɓe ɓen joni non si tawi julɓe no ga wonɓe humpitaade ko nulaaɗo eɓɓigon fof yaa hollita ayɓe ɓen nulaaɗo on sattanayɓe si innaama kadi adde sattanayɓe ko ɗum waɗi fokkita tun kono ɓe yehi ɓe woloyto la tanfiru fil harb qul naaru jahannama ashaddu harra ɓeyni wata jama o yaho sai on no wuli wata jama o yaho ɓe yehi ɓe ƴetti on ɗum ɗon ɓe saakidi sarne fota jama o yaho naafi on buy desiɗi yata jawle ɗen ɓeyni fen ɗo tigi tigi ala leydi no satti ɗon kadi wa jama o ittu ɗon kadi ɓe kali joni noon hande kadi ko honno ɓe eɓɓi ɓayde ɗum ɗo fof waɗama wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli ko honno ɓe eɓɓi no woni ka rewete ka innete aqaba ko nokku mettuɗo yaade ko ƴawgol kaaƴe rewa e jooli rewa e laawi faaɗuɗi joni noon ɓayru fokkitama ɓe ƴetti yimɓe kelɗuɓe ko yahata wona 10 ha 16 ɓenni ɓeɗo sino yaheede ko hasi ko nulaaɗo imminay kono ŋuñyoɓe hikko yeeso nulaaɗo kañum iwtira ɓaawo an ka si goɗɗo nawni si goɗɗo ronkiti si goɗɗo puccu mum maayi goɗɗo ronki wadde ɗum hara nulaaɗo heɓɓitoto on anndi hoorejo ko ɓuri kon koyo soggu wona yo ɗow hoorejo koye honɗum koyo soggu koyo hikki yeeso kanko iwtira ɓaawo wona yo hikko yeeso jama iwtira ɓaawo woɓɓe yimɓe to ara wandayi koyo soggu wona yo ɗow joni noon nulaaɗo hari soggay joni noon ɓayru jama ɓurɓe ɗuɗeme fof hikkike yeeso ɓe ɗaɓɓi ko yahata yimɓe kelɗuɓe ko yahata 12 ha 16 ɓeni sen hewtika faaɗiɗa yahen imma duñen nulaaɗo ɓe yana ma duñen puccu maɓɓe ngu ka hoore fello ɓe umtoyo ley wa hammu bima lam yanalu ɗum ɓe eɓɓi joni go'o wata ɓe yaw ko ceeɗu no wuli la tanfiru fil harb timmunu ɓeyni wata jawle itta jama o yalti fokkita yaha ɓeyna joni ndaare ka laawol ɗo tuma o weddi wareno accen noon haa ka ɓuri towtude ɗo ka hoore fello dow ka metti ƴawde ɗon aren feeɗo ɗon Huzayfatu bunul Yaman Ammar bun Yasir e yewtino ka sira wondema ko kamɓe nulaaɗo kafayno ngeloba wota si oya jawi ɓe aɗiɗo seppa si on ɗo jippo e seppa masalan joni gila ɗo ha kindiya e goɗɗo maɓɓe waɗɗo si ɓe hewtiɗo goɗɗo maɓɓe kadi gila kindiya ha mamu si goɗɗo hewtiɗo goɗɗo waɗɗo ha dabola en tout cas ɗon no ɓuri hakkude ɗo e kankan 600 kilom ko toni joni ko tuuru amma Huzayfa ma sahaba ɓe ɗiɗon ɓe nulaaɗo senduno geɓɓam en sikki ko woɓɓe ko mi jiɗi nanen ɓe yehi ɓe sonodiri ka seeɗa ɗa ɓeni joni tigi watte joni enen yaafano ɗen nulaaɗo enen seppen kamɓe ɓe waɗɗo ɓe ari ɓe holliti nulaaɗo inni nulaaɗo inni o oyonano on ɓuralan wowde yaadu on ɓuralan cellal joni en sende mo ɓe men yaha ko hani yaade kam mana tawi siko kilo 900 calculɗen ɗo are nulaaɗo seppay kilo 600 ɓe waɗɗo kilo 300
o ɓe maɓɓe kilo tati e hande kadi ko ɗum e yaagole ko artuɗo ɓayno hewti Ammar bun Yasir e Husayfa ɓe jogii puccunulaaɗo mo wayno ɗowde wayno soggude ko ɗon hewti fello ka ɓuri mettude yaade ɗon e immi programme ɓe ɓeeɗo ɓe ari ɓe buumi geese maɓɓe ɗon fof lutti bergite ɗen tum immoyto ɓe ari e vitesse kono nulaaɗo ñaaɗi e maɓɓe tum ɓe Allah addi kulol e maɓɓe ɓe fof ɓe yiltiti ɓaawo ɗum nulaaɗo maake Husayfa ko ombo to inni hiɓe suumi yeeso maɓɓe mi annditaali ɓe kono no gasa ko kaari en nulaaɗo ko watten accen sen hewtiti nulon suudu be suudu ɓe nanga on tigi ɓe adda tawanooɓe ɗum ɗon ɓen nulon e kaari en ɓe adda mo maɓɓe on nulon e kaari en ɓe adda maɓɓe ko ɓe watta ɗin piiji si ɓe hewti yamiroɓe e ɗo ware nulaani Husayfa accen ɗon terto faalaaka yimɓe ɓe woola wondema mi ƴettii ɓe ɗo mi yehi mi waɗii jihaadi haa mi foolii jooni hannde kadi mi fuɗɗike waritude ɓe gooto mi yehii mi ƴettiiɓe mi waɗii jihaadi Badre e Uhud e Khandak e Fatu Makka e Hunayn e Taif ɗum ɗo fof miɗo wondi e sahabaaɓe meɗen piirude jooni noon hannde kadi nanee ɓayru mi heɓii polgal jooni hannde kadi mi sortira ɓe gooto mi waɗira ɓe gooto hare ko ɗum jama o filloyto janngo mi faalaaka ɗum yo fille few terto ɓeeɗo on Allah waɗata moƴƴere maɓɓe ɓenni jooni wama naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu julas o waranano paykum tawi o haanaka wareede ɓe wi diya nulaaɗo yoɓi guluuji 12 dirham diya paykum kumɓe jonni julas ɓe naafigiiɓe ɓe wonɗo yiide ɗo ɓe fof ɓe yaadi e nulaaɗo jihaadi kan kenen ko julɓe si ɓe yehi ko Allah anndi kon ɗum ɓe woni wadde si kon hoyri heɓike ganima nulaaɗo senda okkuraɓe ɓe fof yeɗa o anndi kamɓe ɓe naftori nulaaɗo ɓe naftori l'islam on jooni noon ko nden sabu ko ɓe woni heɓude ɗo kon ko ɗum woni andude yoɓe bew wa ma naqamu illa an aghnahum Allahu wa rasuluhu min fadli Qur'an on joni accitimo ɓe mum fa in yatubu yaku hayran lahum joni faalaɗo tuubude o haɗa ene moƴƴani mo o tuuba Allah yaafo mo naadamo aljanna si jaɓaali so ɓe jaɓaali wa in lam yatubu fa yu'adhibuhum Allahu adhaban aliman fi dunya wal akhirah wa ma lahum min Allahi min waliyyin wala nasir hande kadi koni Qur'an o hande kadi forsali hay goto joni faalaɗo tuubude e tuubu Allah jawa mo faalaɗo tuubude e lette no woodi adna e laakara julaaso habbaaki haa o hoota ka suudu o tasko o miijo o ɗon o deesini kisa enen min omi tuubay enen nulaaɗo mi tuubi nulaaɗo mi tuubi seede mi tuubi o no mari goonga mi fenay ko o mari goonga kumpay kono mari goonga min mi fenay seede mi tuubi on seede o tuubi o mbayri waynodiraama ɗon o nanngaali nowru oya noon ko am fini e hoore am ko am wirtilan ko am waɗilan hunde kaari wata Allah waɗa barke e ma a hersinila yo Allah hersina a wirtila yo Allah wirte ɗum waɗaali hannde kadi o innin faaba yo Allah waɗa barke e ma yo Allah yoɓe ko ɓuri e moƴƴude si wonaa no ammi naatay no yiite sinaa no ammi naatay no yiite ko andanni honno daande annen naateede yiite a jaaraama yo Allah waɗa barke e ma o okkoramo waɗanama ko moƴƴi ɗum noon koyen anndu ko bani adama e wonnoɗo yim huwonirde wonɗo yewtude fii mum ɗo on bani adama gila hanki haa hannde haa janngo ko ni woɓɓe yiɗaa faɗude geɓal ko Abdullahi bnu Ubay bnu Salul ɓayro o faɗii geɓal laamagol Madina ko nulaaɗo laamike tawi hannde kadi ɗum ɗon welaali mo kala mo o waawi murtinde o lorra nulaaɗo o woliten ɗo jooni ɓe wona opposition himo wakkili o rewi rewte e fof ɓeeɗa Allah waɗi ɓe ɗum kono julaasi kanko Allah sortimo e mum o tawtino laaɗo o hesi haɗay ko ɗo darata ɗen ɓeya julde waɗana e ɓeeɗo résumé seeɗa ka français si Allah o newni wassalamu aleykum nam Amadou Bari wonɗo France nam o landiɗo o ko ɓiɓɓe jelo Bilal Rabi Sohay
fala sayno no kon bido mo bibe jelo Bilal bin Rabi amari Rabah kanima sonna be jelo Bilal bin Rabah ko ɓiɓɓe ñele o mari ko sonnaɓe ñele o mari kaɓe jooɗi ɗon wata jabade ko be mi ɗaɓɓita wona fi Bilal mi woni yewtude feere ɗo kono haray noon miɗo wawi wiide goto fof e mum o wawi yaade honno wetelan ka Google internet o lando question on ɗon réponse ji ɗin ara e mum gila ka Wikipedia ha e ka site ji luttuɗi ɗin o ndaara kala ko o tawi hadisaji ma tarika ma sira selluɗo no sifi fi mun aray no wawi ƴettude so ƴetti ka usudul ghaba fi marifati sahaba ma al isaba fi tamyiz sahaba ma siratu ibnu hisham siko ɗinɗon o ƴetti haɗa ɓe hollema toon ko laaɓe muɗum wono tarihu tabari kadi haɗa mo siwo fi muɗum wono kadi albidaya won nihaya li ibnu kathir aɗa ɗe defte ɗo fof no wawi wallitade on tigui fi o sifo so tawi ɓe ƴettake ɗum ɗo fof directement ka site yiɓe sifoto fi sahabaɓe fof si Allah walloyi si min andintinama min tigui no wawi ɗaɓɓitoyde darso aroyo miɗo wawi wadde flash mi andirande ko jelo inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal surtout commentaire ko waɗɗon ko wonɗum no andintinimo o landu men nde e heɓuno suno ka leydi men ɗo woyɗo wanno yewtere labande weltinno jama on ko ɗum anditi taw wonɗo ɗum ko Yasin no o wiyete Yasin Diallo aray ɗo kadi wonɗo New York o yetti ko fotonon kadi windani no ɓe buy o wi wata ko janngade o kan on no waɗɗi ɓe welti fotonon aray weltanede fotaw haray mi weltanike onon siiwuɓe darsom en daaruɓe ɓen e heɗitiɓe ɓen e waɗɓe commentaire ɓen eɓe heɓal feere waɗgol commentaire ɓe fof haɗa toujours meɗen encourage on yaasi mo wonɗen muon ɗo ko yaasi honno wetelan ɓeydodiral waton aamu landagol kala kon faamali waton aamu kadi wurtugol kala ko tawa ɗon hara wona noon woniri ɗo wawi honno wetelan waɗde commentaire ji mon ɗin haɗa min jaɓa inchallah e gollitirde ko honno wetelan ko kala ka gonga woni ɗon inchallah enen ɗo fof eɗen ekkitade mo ɓe men wawa julas e julas joni o falji kono Allah waɗi subhanahu wa ta'ala Allah newinimo o yitti e faljere makko nen o wonti ka o hanno wonde ɗon Allah subhanahu wa ta'ala okkurimo moƴƴere makko nen haray neɗɗo fof neɗɗo yo ekkito wongol sifa en place ɗon faljireji ɗin no setta haɗa kanko sifande faljire ɗo faljoyi kono min no gasa na sifanen ɗon ko wonde ko kono min kadi mi jaɓa ɗum faljire annen mi wurta e muɗum goɗɗo ko kadi faljire ko warana faljire annen min kanko kadi wurta faljire makko nen aray ɗo woni tigi tigi on julɗo wona innotoɗo min on ɓayde hunde kaari waɗi joni lanni woɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗa faljireji maɓɓe ɗe uddital woɓɓe faljireji maɓɓe ɗe wona honno e dala bonnugol fi maɓɓe yo Allah waɗa en ɓe faljoɓe moƴƴintina Muhammad Ali kadi mbiyuro moƴƴo won ɗon lawol kisal kala tigi andi sibude daw barakallahu fi jazakumullahu khair barakallahu fi Muhammad Saleh Muhammad Ali ɓe fof maɓɓe ara mi jarniɓe wonɓe ɓen ganno Australie e wonɓe ɓe Belgique aray ko barakallahu fihim e weltaniɓe mene du'aniɓe ɗum ɗon ko wallugol julɓe ɓe fof mo ɓe ka woniri no woodi karama ko onno yimɓe men mbuyi ɓe wata yiidude karama kojo ka saare kaɓe hoɗi ɗon ma ka juulede kaɓe woni juulde ɗon haɗa ko haala ka haala ɗo ɓe nanata ɗum ɗo radio on ɗo e internet on ɗo walli haɗa kamɓe kadi ɓe naftorde ka haala maɓɓe e jarniɓe e weltanike ɓe sorry wonera Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons continuer le cours sur Omer ibn Saad dans la partie où ça traite de son enfance. Après nous avoir compté son début avec son père adoptif, Al-Julas ibn Suwaid, où il était au début il était orphelin de père, en même temps il subissait la pauvreté puisque son père était décédé sans lui léguer de fortune, de richesse. Ensuite, sa mère a été épousée par Julas ibn Suwaid, qui était un des riches hommes de Médine et de Médine.
Julas comment on fait ça? Donc on revient à la partie où on a repris tout à l'heure avec Moussa Cheikh Omar. Il dit que Julas dit إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. Il dit que si Mohammed est véridique dans le fait qu'il dise qu'il est prophète, c'est que nous sommes pires que les ânes. Alors cela surprit Umayr d'avoir entendu une telle parole de la part de son père adoptif, qu'il pensait être quelqu'un de très réfléchi et avec son âge qu'il avait. Il ne pensait pas qu'une telle parole allait sortir de sa bouche. Donc il était entre deux choix, soit il allait honorer son père adoptif en disant au prophète sallam ce qu'il venait de dire, ou bien il allait aller chez le prophète sallam et dire la vérité à propos de son père adoptif. Le dernier qu'il choisit de faire, il alla chez le prophète sallam pour lui raconter ce que son père adoptif avait tenu comme propos à l'égard du prophète sallam et de l'islam. Alors le prophète sallam le retint chez lui et fit appel à Julas, le père adoptif de Umayr, et lui demanda si c'était vrai ce que Umayr lui avait dit. Et il contesta cela et dit qu'il ne l'a jamais dit. Alors Umayr fut très embarrassé en face de son père adoptif et du prophète sallam, le fait que Julas l'ait contredit dans ce qu'il a dit. Et le prophète sallam, voyant l'embarras que Umayr avait à travers les traits de son visage, demanda à Dieu de lui montrer une preuve pour distinguer qui des deux dit la vérité. Alors l'un des signes par lequel le prophète sallam reçoit les révélations lui venues, et Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla ces versets du Coran: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر jusqu'à وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير, où il dit ils ont juré par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont dit. ولقد قالوا كلمة الكفر, ils ont prononcé une parole de mécréance. وكفروا بعد إسلامهم, ils ont mécru après être musulmans. وهموا بما لم ينالوا, ils ont voulu de ce qu'ils n'allaient pas obtenir. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. Ils se sont fâchés et ont fait des reproches juste parce que Dieu les a octroyés de ses bienfaits. فإن يتوبوا يك خيرا لهم, s'ils se repentissent, cela serait bien pour eux. وإن يتولوا, s'ils refusent, يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة, Dieu va les punir dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير, et ils n'auront personne sur terre qui sera leur allié pour les aider. Ensuite, quand ces versets ont été récités, Julas choisit la meilleure option pour lui et dit Bal Atoub, je choisis plutôt de me repentir. Et il dit en même temps que Umayr a dit la vérité, que c'est lui qui était le menteur. Et il a demandé en même temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accepter son repentir, de prier Allah d'accepter son repentir. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit, et lui aussi adopta le comportement qu'il fallait, c'est-à-dire suivre le précepte de l'islam. وهنا توجه الرسول صلوات الله عليه إلى الفتى عمير بن سعد فإذا دموع الفرح يبلل وجهه. Comme cela qui fait Umar ibn Saad fut très content, et de sorte à ce que les larmes coulaient de ses yeux par joie du fait que la vérité est jaillie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendant sa main vers l'oreille de Umayr ibn Saad, puis lui dit que son oreille
il lui dit Wafat udunaka ya ulam ma sami'at. Tes oreilles ont transmis ce qu'elles ont entendu. Ton sabdaqa rabbuk et ton Seigneur a confirmé ta véracité. Ensuite, le Julas ibn Suwayd. Ainsi, Julas ibn Suwayd retourna dans le cercle de l'islam et pratiqua l'islam comme il le fallait. Et les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnurent en Julas sa bonté par le fait sa bonté qu'il avait à l'égard de Umayr. Ensuite, Julas ibn Suwayd fit des bénédictions pour Umayr et reconnut en même temps que Umayr l'avait sauvé du feu de l'enfer pour le conduire au paradis. En résumé, il a reconnu son tort, il a demandé pardon, il a demandé au prophète de prier pour lui, donc il a tourné sa vie complètement, il est devenu un vrai musulman, il a continué de faire du bien à Omar ibn Saad. Il n'a pas coupé ses bienfaits à l'égard de Omar, il a continué. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a adopté l'islam de façon sincère. Merci. سأجيب تشدد هرب ودرس الله مني Lawol kisal ko lawol peewal e ɓantal.